Ka Executive Committee ka Batamai Jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka jingalam UCEM ka KHADC uba pinyat sing CM lembat ki dukhat ka Executive Council ha ka laiterik naitung arhajar arpulai kila hiar sya ka shnong ummat ha ka thain block 2 ka badai ka shnong ka bahab ha ka jaka ka jiaput ban letpej bat jungo yak umau ba ki khat arkur ka badai ka jaka le niam bat jaka tep yaki mau shing jong ki khat arkur da ka jing tumu ban pen baha bat sumar ya ka tiga jaka badon ki mau shing ha ketika sengi la don ru ka jinga kendu bakar pang jong ki nong mi khmat ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Karbi Anglong District Council kumshi benta ban pinti kena ya ka shong suk shong san ha ki benta khaput ka Meghalaya bat Assam Nalor uba penyet sing CM ka District Council la senran lang ru da ka kunhon isi nadu uba penshan NCM Deputy CEM ba lamprang bla chairman ba Charles Marngar Deputy Chairman rangkan sai Kharbuki EM ba Tabor Pathau EM kat bana ka Karbi Anglong Autonomous Council lawan ban mi khmat dau Avijit Kro MSC Chintong Constituency bat ka kunhon ha ka jingdon lang ru kinong yalam shnong nadu uba Blik Sotun Chairman ka senjuk kirang ba shnong border area usim kena karat nong tung lembat kirang ba shnong hadin ketika jinglet jungo ya ketika jaka nakaliang UCM bat ke kunhun naka Khasi Hills Autonomous District Council bat kumjuru na Karbi Anglong Autonomous District Council kila syong daka jingalang bani kran sani halor ke jingdan kam ban penne pensa ya ketika jaka le niam kumjuru ha ketika jinga kendu nakaliang kinong mi khmat jong kiteki arteliki District Council kila terwa ban ai ke jinga trelang ha kanu kanu kapur naga benta ka bha ka miat jong ki breu ki besyong ha ki jaka both sides from Meghalaya and from Assam. So I want to see that our developmental schemes coming from Meghalaya also should not stop by Assam. This is I want to request you, but from now onward let us work together as per the agreement of Meghalaya and Assam. So I have nothing much to say. Once again I thank you. May God bless you. May God bless our officers. Kadon ka thong ka bingiwan kata kalong bangin yo banwan ban jingo ya kani ka jaka le niam le rukom ka ba kini ki khat ar khat lai kur ki ju penlong ya ka jingbu shieng hakini ki mau benna hakini habahap apo jong ni kara te kum ka KHDC ka ba pek bakmi ya ka riti ka dostun te ngi sodairu banwan ban jingo tham ru tang ya kini ka chakale nem henry banwan ban ya kendu bat phi ki nong song shnong te ki balong ki hun khasi khara ki jungi ki parado personal ki jungi ki bahap ba ki basyong basa hakini ki dong thai te naka jingkemen ni wan mentaka sngi ban ya kendu ya phi kerpang ru ya ka jing priang subhan nakaliang ka Karbi Anglong Autonomous Council yang ikum ka KHDC ban yo ban wan ban jungo ya kani ka chaka te nakaliang jungi ngesmo ban penpau ya ka jingkemen ka bakrau bangi yo ban ye ya kani ka chaka bat kumjuru ka jingwan ka jungi kan long ka jing shngan ya phi kum kinong shnong sha kani ka dong ka thai te kumbala pensno da i MEC menta habadan kanu kajing ya kendu jing e sinakaliang jungi nginlong bakloi banya kren sutu banya kren banya penbai ya kita kajing e kenang bakanami kanu kajing ya kaja te nakaliang jungi ru ngi sokya bangi wan menta sni tingi i ba katni kadang don kata benta dese khamtam hakale nyam le ukom niru ni sudai hi ban no senyang hakane ka tena kaliang jungi ngin saya kendu ngin syong perkhat bat kadlu bangin mang ngin mang daka scheme na kaliang ka KHDC ban yo ban ai ijing te hakane ka chaka ban pensa nam sa buram nam ta kilong shwa ni kam kerpang ru nam taki parado personam jungi ki basa agani ka dong thai de khnang ba kani ka le niam le rukom jong kini ki kor kan yai sa pateng la pateng de on behalf of the KHDC the Khasi Hills Autonomous District Council oba ka nong man nak bangka ba jongo itu ki mau bushir dan kalai ko kabamot ko lang ban preserve Nafrai pisu tu i warga tu kalian orang tu, mah
nasional nak kalian dah di semua badan state buat mentah bagi orangnya aku kumpulan UCM kini ki orang ba kita bagi kenduk ini buat bisnis kat tu kan kita kalian jongi kumpulan orang ba jadi kita parti regional committee iki jipun sekolah jongki ini sampai sekolah regional committee ka Khasi Hills Autonomous District Council mentah kasih ka Laiterik ni naitung arhajar apulai ni kagajingmen ni snoban penpau jadi baik kini kedong kathan kerat nongtung mengiyo ekalat banwan yuk kejat ringkat bat i deputy CM ba PNCM ringkat ba i ba Elbla belong chairman ringkat bat i ba Tibor lang Pathau belong i EM ringkat ba i ba Langkansai Kharbuki belong EM kecu kapor ni so ngan ba dan lang bat ngi i local MDC MLA jonganika dongkathan iba Charles Marnya de nakaliang jungi kum ka council ni layo ban yo kejat menek sni hangtai bo nong umat ya ka ban lek ban jingo ban pet ya ka we ka jaka ka bolong ka we ka jaka le niam agiti ka dustul jongki longswa ka jungi ki khat argur ya ka we na ka jaka ki ba kipo sieng singi ong mau sieng le mau benar jong ka kursten la yo ban yo kejat kata jaka but nakaliang ni so ban penpau ke cingkemen bunyi yo ban rung ban pet ban saki ya kini ke jaka baki longshwa ki balong ki paradok persnam ni ki khasi kharajni ki le niam le rukom kata jaka kalau kentang kabaat pat niyo ban ya kendu pat ki nong nong jong ni kisnong ki bahap hang ni po blok 2 nadu ki long kemi nadu ki riurang ba ki long kpa ya kaba niyo ban ya kendu pat ki te kini ki arteli ki ki bang yo ban pendap antara sini pat anda lawan pai nang tai ni penpau jingkemen bakrau ba la ni la khot ru ya ka Karbi Anglong Autonomous Council balami khmat da u member u Abhijit Kro nakanika dongkathan ya ka banwan ban dan lang bat ni te ni so kemenru ba tang sudap ban jingo ini kisno yo ru ban poi ni po molasna bat kibabun ba kinoi lam shnong kila kwa ban kendo ini dah kajing lam di local MDC but di deputy CM jungi babat jika ilaka kalau legal matters niyo bani kendo iki but kajing kendo jungi ka kham donjing mut shu namar ba nakaliang jungi kum ka council nakaliang jung CM but deputy CM nilalong pa ki members jongka regional committees on border issue ka bade day pa kajing pembek kot habai day kanika district ribhoi kumjuru local MLA dan mentalang untuk member Jokanika regional committees. Te nilai kendu ikinoi lam shno. Buat kibabun ha kila penila ka jongki nongrim ki jongki berkumju kila aingi diki kot kisla long kisaki sota. Te namta tangi ngila pediang nakaliang jongi. But habide bakani ngin sara pat haka executive committee banya syong perkhat ha. But tat ondaladep banya merging mut but kumju rungin sakot yang ini disunjuk jengki nang lam shno ini kadong kathan sini ban yo ban penbek final shua ban penbek renti shua bangin ra yakini kijing ajing mut syakar regional committee habi debi ni kampur tang ita na penpau kejing ai kuble yo CM jongi deputy CM chairman ba armut PM di Belawan Mandagasni hakane ka dong kathan ka jongi ini ke konsumsi ke ba ngapan pe kemi ini gede kejing angnut ke bala slam ngala mana nadu ko por ke bang nak sedang bandrung ada se council kum MDC bat kene ka sni Mandagasni lai tri jong ulu benar gede ke sni belala urlong din ke ba iba penyak sing ilawan kum CM jong district council kena kaliang jongang sude ban ai ke borom sikade adin bile kan ban i dapat stat i kene kejingwan jongo
tam ye kani ke jingwan ne ke po mau ba ki mau sing jong ki khat ar khat lai kur jong kani ke tong than ke jong na kalian jong ang so ban ai play pat ba so komen e bangi yo ban jong namar mulai ke dei ke jaka ke jongi hakaba dala blong de ki spa snem tam hakaba kini ki longkur jong kani ke rai nong tum ki ba pan kam namar ke council ke dei maka ban pe ikan ki dustur ke dei ke ban ta nak benta jong ke district council bandai pe bandai jong jangan semua bandai publish ke dai nak benta kata deputy CM jo chairman bat ya tim ibrok man ke bat hadin ke jingwan jong ke jongi ku kemoloong dai CM barok kinong alam snong wa bani kundu ni keren namar ba PE ba kini ke jing pen ya mbek kot mbek sambu kadang ya syakman ke namar ba mangaru local MDC MLA nang ni ngadai member jong regional committee CM ngadai member jong regional committee deputy CM ngadai member jong regional committee gila so komen ni kini ke jing kwa kundu ke joki ban hadin bagi layo ban ye kundu gila yo so subun ki eke oh nakaliang jonga lele bros kataru ala ye kundu hibat ihrai kab kongsan kene ke jing kundu jong CM deputy CM dengan ngi scam kene ke jingwan ke jong CM jong ye bagi ringkat ke jing trelang bak senjuk ke rambak senong bak karai nong tung ke barok khat kinya be kinya ti bat kumbala ong sakman ba nakaliang CM ai kublai no mari la ong bak se sim ye kene ke jing aju mod bar khat banra haka executive committee bat banra aru ikine shaka regional committee ya tangkat tanah kalian ke jonga lala ka jong sejuk si kagak sate lala ka kur dah Ako por diawan dia bon sadu station yang kani di ka balong pedang belum pedang Mana mas sumar bentang ini? sumar ni rai mata senong man senong ni sumar nakarai ni sumar nakaliang ikur baro nilong yedon Indonesia bentu tinggi presef ye kene ni presef kita angkat ni telang tu ikur baro teman kakur ngidon kan akur ngidon we basan jo we kur tinggi presef ye kene kita